Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pare, at damat gayam ti agkasar iji amyanan ita. Ah, kastaya. Sino? Kabsat ni Dino. Diyay nga kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo Ang mapantay lang makipangan. Saan tayo kuman na makino? Amangan ngamin no, mapalaban tayo. Kat saan tayo makatrabaho yung tunbingan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom no kasjay akasaran? Siyak to ti makaam mo ang mangitulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga rod. Grabe ay, nga mawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapan da ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amu tayo matan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jay intun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Sana bale. Saan mo't nga agwalwala ni Manong no kasjay anakainom. Sumang petuladay jay akabsat mau. Ungtak manay. Oh, nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya kayo na. Naganasan ni matantain minom, tatang. Napan kami ngamin ni Jay kasaran. Kadwak na. Bagit ni gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Ah, Kaano lang hindi napan kayo jay ili nga iminom. Sa ita, nabartek ka manay. saan na bali, tatang? Umininom lang mo kasi nalpasan di trabaho. Mala, awanin ti ado pa asaw. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti nararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo. Ay, ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Daldawana ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Uwan nga rod. Sana ba nga din ko? Sumurag ka inton bigat. Ay rumbang laeng. Amang ano ray ta pa nag-absent mo, asaan avalid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti pa nagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Tatang. No kasday kumamad nga amo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamad labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay katday tay katamtaman laeng. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo day ta. Agyaman ka laeng ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Tatang. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya day ta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat la tamat, Auntie. Imawagak, tasalunsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti umay ko, Auntie. Kalpasan ti do alawas, umaya kun. Sige, urayan ka ah. Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ulan ti aglako asisya? Kasapulak at talaga ti kadwa. When, Auntie, namnamaan nyo ti umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigod apag trabahwa. Ay maragsakan akunay ka anakaan. Simampot kamutlaangan. When, Auntie, ay na, maragsakan akmat ang makakita kada kayo. Nagyaman akno kasta. Mala, agin anaka. Kalpasan na. Mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta. O sige, Auntie, agyaman akunay. Ay na, nagmayat at talaga dito lugar yo, Auntie Ising.
Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wan nga rod, auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Isu nga amok ang magusto am dito'y balasang ko. Wan, auntie. Masigurado. Agbayagak dito eh. Ay, nang runa, no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Anya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, ito naman Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang. Wen? Ay, saan pare? Diyak kaya timapan gumatang ijay. Anya? Apay ngay? Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita man jay ibagbaga ni Benji abalasang. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numutlaing. Wen man. Inka man kitain. Tayam ammum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, pasensya kayon. At ngamin araramidak ijak kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di? Kwa. Gumatang ako maiti... iti arak, ading balasang. Bigbigat pa'y laeng? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manong arod abote ti arak tigatangam? Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabiit lang nga rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuok na. Ken nagsiksisi ka. Sapay lakuma. Tawampay asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, agure ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ha? Ay, huwag nga agpaiso niya. Ngam, saan na bale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapno sigurado. Mga no da asawa na. Ay sus, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyantan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon no balasang paywen no saan. Ne, ayan ngay jay, balasang anagla ko iti arak kanyak itay nana. Ni Clara ka di tidakdaka matampiolo. Clara gayam tinagan na. Wen, napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Ay, gayam nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Ayun! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Ay, apag iso, barumot ni Rindon agayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramidam ita. Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka mana mapan gumatang iti kape ken tinapay ije tersena ni Iseng. Wan tatang,
Yagyo nga rodan ti igatang ko. Ading, siya ko ang timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahita kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga ruday. Oh, itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, Manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Tani, agburak ton di danom. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na. Ay sus, nagpintas mo't gayam dahito abalasang. Manong, gumatang kayo kadi? Ha? Ay, wan. Gumatangak. Kapitigatangag. Tayman Benguet Coffee, ading. O sige, mabiit lang, Manong, ha? Adto yan tigat-gatanga, Manong. At ito'y matibayad ko, ading. Ha? Dayta lang ti ginatang mo, ngam 1,000 ti kwartam. Ay, sapay awan baryami. Kastaya. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, Manong, apag isunto asumangpet ni Auntie Ising. Pare, napanak gimatang ita iti tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga diag bambanta e balasang. Katuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na adak da di abalasang pare. Ay tulungan naman. Armak da jay. Ay katuan na. Day talaga yam. No problem. Nalab at persa itaksamat tayo. Apay anak unam day ta. Una, tamanipod nakita da di abalasang. Jakmatan makaid namang pampanunot kan kwa na. No kayat mo. Sarungkaran ta inton malam. Iti kasta, maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin Manong. Ngam apay nagsukat ka pay laang. Adda ka di papanam? Ada na padaga pa panagaling ko. Ay na, no anyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang ti papanan mi. Di kagda na galing ko. Inak man sarungkaran di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tatang kat sa pulan na. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal? Maaglaang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasti nga ramid na. Abangan no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Ala, bayam garudan, tasya kung ti makaamu amakisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Makiyaman mo aklang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, Nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutlaang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo nakainom. Saan akastaan, nabartak kayon sapayan. Ala, agawid kayo kitden. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon. Ay na anak ko, sakbay nga agarem ka. Baliwam pa'y taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak.
barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimom dagita abisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, likli ka mong dagiti bisom, no panggap mo ti mga asawa. Hindi taatang met. Pagsayaat am ti bagbagak. Amin na bisaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag a masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Ah? Manipod ididamo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Ha? Pangasim ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga adu dagiti agdat-daton kan ka. Ang panagkunak. Ti panagayat ko kan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara iti ayat nga impudno ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim. Di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdat-daton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinay dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la kuma, tadi nagtupayan. Amok nga doon dagiti tinay dandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamartekak. Aman nugalak. Agam nakasaganak ngagbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta. Rendon? Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga rod pare? Ay, kunaklakit din no sinungbatan na kan. Saan pa Ang amok nga tanam-namakan ko na. Ngamin, di na kumapalubusan as sumarong ka rin balay ni Nana Ising. Nawan pa naggusto na kanya. Ay na, pare. Amin a babae. Maatrak, itikas kan ka. Natar ka. Adda natalgad a trabaho. Sa bagay matgid niya, pare. Kat no idilig ka dagiti daduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden. Naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya kasawan day tapa nagsanay mo balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa? Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha, anyat kaya't mo asawan. Diyak mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpet. Ay, no siyak, awan parikot no asino kadakwada ti pilyam. No asino tinatimtimbang. Di iso, saan ka ba't mabalin adiktaran iti day taba nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka, pilyam, no asino tikap-kap na ka. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin nga ipag ko. Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumarsarong kan kuan. Anya? Amok asan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Ibon salud-sudan natin ko. Basta siya, amok na kita. Nay, makadlawak Apa ya tatang?
Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartak ni Manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Aho? Kung kunamladay ta rin daw. Amo katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Anya mala ah. Sapay la ko mga raw tagbalbaliw kameten. No napudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribu ka na. Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman dayta apakariribukam. Masiguradok a matulungan ka iti dayta. Mariribu ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Angam, no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakken kwa na. Isu na laeng, tamanginom ngamen. Auntie, Ang mamati akabailan na dayjay ti agbalbaliw, para ken ka. sapay la kumatakas tangag paiso. Auntie Ising. Nay, adda ka matgayam dito, pare. Kunakman no sinarungkaram ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso na nga awan trabaho tayo ita. Nasakit nga ti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man na malam. Tama pa na ka talaga. Ay katwon Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigaten. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik nam. Wen, nasakit na talaga ti ulok. Nang rugi ni Rabi, aging kaita. Angin, imayak lata, tapno sa rungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo iji balay. Nakunanang anda ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen? Agdat-daton kadikan ka? Wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa eh. Awan ayat amariknak para kankwana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat, si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikiriknak. Ikarik, saan kanto apulos ng agbabawi iti panangaklon mo kanyak? Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka. Agyamanak nukas na, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnamam day ta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kang kamanginumak. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklik akong tibisyo. Ipanaknag kakun ka, tinapod no panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapo iti panangaklon ni Clara ken ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton ken kuana. Adapay dayo. Magapoy jayili. Ngam, sikat ti pinili na. Maria Clara, ako naman. Pare,
agpakanaklatan. Ah? Agluto tayo iji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw man dayta, pare. Intarik namin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod dita, di ako naginom. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto iti sukasap sa pulom itay, na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumot ang dagitay lutluto yaw. Ha? Wan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga damanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes kanu nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamit gam ti masabat ko, Piolo Barok. Ay, wen, tata. Siya nga raw. Ay na, maikawa ka makakita kan kang agmay-may sa anabartag. Piolo. Mangsapul kamit ti balasang armam. Tapno malikli kamit ti arak. Kita man ni rin down. Manipod adan kaayan-ayat na, namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod, tata. Awan mo ti balasang amangit kanyak. Iso gasat kunsa ti kunadang baak. Ay na, sasawam mat, Piolo. Adda ka di mat mayat abalasang kan ka. No kastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anakiinom kadakwada. Ha? Maikawag pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-maysa. Ngamin, numay papanla iti in-inom, da kayo ti kanayon nga agkadkadwa. Nagbalbalew akong tatang. Kan, inkarek aja akong subyan tayo abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kahit sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wen tatang, madanon to dayta. Hello? Hello, Clara. Naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo et. Aywan ka yan. Imawagat. Taawisan ka kung marumorta ita. Namapalin ha. Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy ti amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito iti Teresena. Sige. Umawag ka nga rin din itong madamdama. Noon niya ti kunana, ha? Wen, Rendon. Sige, bye. Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sang paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok, nga amomon dagiti banag anasaya at kan saan. Auntie. Nala, agrubwat kakit din. Siya akong di makaamo dito i-store. Agyaman, Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong Piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Jak makiinom ka da Piolo. Mapan kami ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasayaat no kasta, manong. Sapay la kuma, tagtultulo yan amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Ala,
Mapan ka nga rudan, Manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makam mo. Ngam, pasig nga agkakangina ti minuda dito eh. Mabalin mat nga itilatan ka rin derya, tinapananta. Sana bali, tasag paminsan man. Kaya may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na, si kalaang tinangawis kanyak amangan itikastoy akla sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan ta, gurdera ko niti kananta. O nya, nabannog ka kadingag paspasya, Clara? Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Una, amangan mo't na aguro-uray ni Antim. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikat ti kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Gaputasan akas dyan ni nanaising kanyak idi. Angam ita, agtalagan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo ah. Tikas na. Saan ang mapukaw ti pa nagtalaknakan ka? Paragan ka. Ikarik, itultuloy ko ti pa nagbalbaliw ko. Isong aramidat ti amin. Clara? Anda ko kaya't kong ibagakan ka. Sapay la ko tasan na kapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day ta nga ibagam, Rendon. Agkalay sa ta ko man. Rendon? Amo ka maklaat ka. Angam noon yaman ti sungbat mo. Aklunag. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Makaisa maklaing. Gaputasan akas dyan ni nanaising kanyak idi. Agamita, agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo day ta pa nagbalbaliw mo ha. Itikas na. Saan ang mapukaw ti panagtalaknakan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, at ako makayat kong ibagakan ka. Sabay ta ko tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta. Ibagam laang, Rendon. Kaya't ko kumangagkalay satan. Rendon? Amo ka maklaat ka. Ang amno niya't isungbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon ka. Iso nga ita. Umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman ako. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Wen tatang. Ay nasayaat no kasta. Maragsakan para kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliwken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yo apa nagkalay sa? Sakbay ko maamalpas daytoy atawan, tatang. Ay katuna. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo, anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mo. Saan kat aday taarak? Wen tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Si kakit dimit. Ang magyaman naklata. Iso si ka mangsapol kan iti armo mabalasang. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyom.
Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamatiak iti day nga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalay sa? Isu nga rudon ti asikasun mi ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito lugar tayo. Anya? Si kakit di man. Umay kakit din. Apag isu mo na pangal daw. Mangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, Manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong mutan kini Manang Clara. Wana din ko. Duwalangin alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, Manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita. Ijay ka di ayan da rin dun ti pagyanan yu. Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon, nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan. Di mun panunutan ti marami dito'y Teresena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo ka ni Rendon. Ngam, auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako na no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa lang ama pa ni Teresena ni Auntie Ising? Lakay. Madikin ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Ang nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kad may sa, maawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalag. Sige. Nala, inakon bakit? Ang mga numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apin manaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumanang asawa iti sa balay. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamot kaya man. Pangaasim, amok nga dapay lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie limak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalay sa kayo. Ngam papel laang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Pangasim Rendon, aramidam kumamot ti amin, para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. When ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat ni Manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napadan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay jay nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga'y mayak dito'y salas.
Ala, ingkan maturog manang. No sumangpot ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakalaang rin down. Nagpatpat na gay nururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Naratian kami. Iswa, nakiturog ako ni Jibalayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti silpon mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, yung kakitaan ti asawa mi jay sa lidyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mang Patkan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit. Adang amin emergency napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agina na ka nga rudan. Amok ka nabannog ka. Agpeles ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo ten agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ak. Sige. Agyaman ak unay. Bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti aday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. To'y kawas na. Sa balit ti payod na. Sigud mo't asana kastoy ti angot ti kawas na. Diyos ko. Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay, sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kumati asawam. Nor arigan, panubok lang iti biyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara daytang aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-is-istoryahan ta. Rendon, apay akasta ka bantan. Idi na minsan, nabartak ang nag-awid ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala parehot ko. So, nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanyak, tapngag tinulong ta. Banag ko nang matakad, matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siyak, ti parikot mo? Sika. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon? Saan ka siguro kanya? Tapno di mo maawatan dekat kuasawan. Anya? Banaman lang man dito. Mga ano niya pa iti, maramit ko kan ka. Ingka dyan! Auntie, jakang mo no anya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter aramidan.
Ibaga na kung maano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Diyak ka mo numalagip na pa'y dagiti imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilando day tangar aramidon ti anak na. Diyak ka mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputa bantayan na kano ti sibog dagiti mulan ha. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y laang. Amangan nga no ibagana, abasit labanag. Kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipun nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot tanti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uri asinong mat ababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya nga min ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya. Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Adalang amin pampanunutag. Iso na ginumak idirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama. Agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito'y tersenak, abalayan Lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Nay, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawid itirabi. Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Diyak mo no, anya ti problema na ka ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti araramidon ni Rendon. Aniya? Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinublian namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabi nga madagaya man tinapasama kadyak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tata Lando ken ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetaw ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabi nga madagaya man napasama kadyak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kahit. Isu nga inrana naman iti iminaw. Ala, da kayong tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tatang? Apay, anya ka din ti mapaspasamak ken ka?
Anyaya ti parikot mo iti asawam. Kwa, naamiris ko. Adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Lukaw! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kaya't mo sa akin di apasubsuban ka tapno agnakam ka, ah. Amom ka di day tangay bagbagam. Tatang. No anyaman ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayat day ta. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan? Ha? Abay, ay ayam ayat ti panag-asawa. Tano na umakan kat mabalin mo nga isublay. Ha? Di ka agararami di tijak magustuhan. Pakaibabay naklang nga amam day tangar aramidam. Nang ro na kadagiti na kay kamangam. Isungag panunot ka na imbag rin down. Pagbabaw yam iti udi na day tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggag ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon, ana amiris mo asaan nakgayam nga ay ayatan? Pakawanan ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaida. Anya. Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anya man ti sumbat mo. Anya man ti pangadeng mo. Aklunak. Pakawanan, nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Maawatam ko, ma. Asipod pa eh. Kat agam amo kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya. Di ka mandanagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigod. Renton. Apay, anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nakikalay sa kan ka. Clara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ay, para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaan ti naramid ta. Pudnumet. Sa patalang. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panang ikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumatgayam nga ay ayatan ti babae nga ang kalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo kumantutupan da dya babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka ano man. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya! Auntie, diyak amunan niya ti aramidak. Ay, Sa anak mata nagpangadwa anak ikalay sa kankwana. Impay ko amin apanagayat kan pamatag ko. Ngapapay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan anasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adada panagayat na. Ita masikugak. Ngamsaan met. Ala,
Di mo liwayan ti agkararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tama ka amiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga ar-aramidan na kan ka. Uwan, auntie. Dahito di araramidag. Awan matpanggap ko nga gibalas. Ngamin, uray kas di araramidan ni Rendon. Mangnamnamag nagbaliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging kakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman tayo may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manungal daw nga inururay ka. Kasta ka di? Wan, amo mata ka na yun ak amailiw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipod ita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara ijibalay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpas ngay na. Agpas ngay lata. Tilang kanyak kat ipaay ko tigatad ang kasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak ang nagbidot, anangayat kan ka. Apay dati nagpintas a bag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Ingapok na itay di Hong Kong. Hmm, Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agyaman ako na ya. Sige, itid ko kadakwada ito nagawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ak tulad tano kayat ko. Sige, awan parikot iti dayta, Rendon. At itibag parakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamot trabaho. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kuana. Wanoyeg mo. Tasyak ti mangisuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akas tamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka kadi makapungtot iti asawak akasken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laang gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay latak kuman ang nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaem, manulaangan abulan. Ipasngainan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamutan? Nay, si kamot gayam Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko la. Ito na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni Baby. Ha? Ni Clara, ada ka di taunag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa'y mutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, saanin? Ada pa'y ngamin pag nakita. Ibatik langan, tayo ito junton kan kwa na. Sige. Agyaman na.
Amay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko. At dainyag na akwarta para kan ka. Kasta ka di. Oh, adtoy. 10,000 dayta. Imbagla ka no nga daram atam. Kan kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni baby. Anyaman tin ni Rendon. Dinak man la inuray. No may papan iti kwarta. Adamot urnong ko. Kanadapay di kwarta na urnong iti nagkalay sa kami. Umdat siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangayuan na kas asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak. Duwalangan abulan ti urayan. Ipas ngay kuntun ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kumaiti ibagbagha. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak matinapan iti tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't nagkita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na itahani? Sika lang kaya yata. Oh, apay na ito ikawas na nakawara dito yung sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, iso ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan iji si Len. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak na rod. Ay na. Nagadumat tanday taimat mo. Nagapumaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagit taimat mo. Siya kung ti mangawit. Itulod kan di tersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ak unay. Agpay tulod ako may ti tricycle. Nga mabutengak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay matan ni Rendon. Di matlama asyan iti asawanan. Piolo, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampayan na lagip mo manan ti uminom. Agas lati banog pare. Si kagid di mat. Amangan no agungat ni tatalandukan ka. Numabartek ka manan nga agawid. Sana kang agawid ije pare. Ha? Mapanak inton madamdama ijayan da Beverly. Ijaya ka maturag. Anya? Pare. Talaga ka di? Nga awan namnama subliam ni Clara? Ganti agbaling anak yo? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na. Siyak lamang kit-kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. Nung siyak lamay sa, nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly kan ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinapot na la. Parikot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, nonya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? Dudya kagbidot.
Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Ah, Namin ano nga minan na daras an nadanunak nga adda kawas ti lalaki iji dagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Gimariknak asaan apod no dagiti bagbagana. anya? Mariknakan na wala baka. Isad ng kung sabay lang timotor. Magigam na usawa na. Tapang matanti pagturungan timotor ko. Anya ti mapasamak ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslang marigna ka mo. Isar din kung sabay na timotor. Maging gama usawa na ka. Tapang matanti turungan timotor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka. Adda maawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka no ni Manong Rendon. Anya, Ala, agpalas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iji ospital. Atay ko, nagsakit ti saka. Sakmay ko ti, nagutot. ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na-fracture, ti tulang, ti makanawa na sakam. Anya, Gapo daytay, ti panakatnag mo, iti tepang. anya. Ala, urayan tayo biit, di doktor. Dalusan na, dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti saka. Anay ko, jakmay ko kuti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor anabartak ka. Di ka pa lang kami naturog ijay balay damanong piolo. Pasensya ka natin ko. Duwa nga aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako nam nga umay mang bantay kan ka. Nupud numot laeng. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na Rendon, awal lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa lang iti pagparikutan. Iti kasta langam, panagkunam, kayat ka pa lang. Saanen? Anya. No ti ammom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali a lalaki. Ksan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi ditonggan maysa. At least, maipaay na amin nakasapula. Kan pagragsakak. Anya. Saan akasken ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglinipatan, Rendon. Apay nga italaang nga umay mo ibaga kanyak, Piolo. Kwa, madanagan ngamin. Amangan no maklaat ka. No kasta, adda ti asawak iti ospital. Asino nga timang bambantay kan kwa na? Kumusta nga tan ti asawak? Wan, aday di ospital. Kat panagkunak, medyo mabayag pa di ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano dayto yan? Sapay saan ang mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Ngam, Clara. Amangan no di mo kabaalan. No makitam ni Rendon, iti kasya kasasaad na.
Di ka madanagan. Kabailak. O sige, agsagana ak. Tamapanak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen auntie, di kay madanagan. Kabailak. Madanaganak namin. May salaangan abulan, agpas nga ikan. Numabalin, liklikam kumati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ingka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabailak. Ala, inumom day to'y agas mo, Manong. Before meal day to'y. Isu nga inumom pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, iyag mo nga rodan. Mabiit lang. Ada nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Ada ka no ijerwar. Anya? Ala, inumom day to'y. Tayo nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasamak kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawak? Okay ka di laang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man tay pakitam kanyak. Jakmat ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot ta block na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Siyak pa'y lang di makaamukon ko na. Jak bye-bye anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kunti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, Manang. Isu na laang. Tasigun iti doktor. Mabayag pa isakbay ang makarwar ni Manong dito hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpasngay ko. Saan pa'y ang makaruwar ti asawak? Jak may sigurado, Manang. Ngamsapay la kuma. Taagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito'y hospital. Oh, adtoy. Nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kankwana. At dalat ta, anak kasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan aga po tamadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan anarigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkid daw kakunkwa na iti pamakawan para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Rendon, balasang ko? Isigon ka ni Levi. Nasayaat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak-anak kastrik iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no, sakbay ang makarwar. Ay, kasta aya. Ay, anya ngay nga rod. Di mo lataliwayan at agkararag anak ko. Wen, auntie, kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakang arudan. Di ka unay agpampanunot, Wan. Wen, auntie, kat agyaman ak unay, iti kanayon apanangan andi ngayo kanya. Anyang ay balasang ko.
Kumusta ti Riknam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Mabit laang nga rod. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantayo laang nga iti ospital. Sige man, auntie. Kat agyaman ako na. Tatang, apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di. Ha? Nay, sana nagawid nga ading mao. Inyag damot lang ni Clara idirabi iti ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mao. Anya, Adda kay adwa dito ospital nga agasawa. Nga may jayla ang delivery room tayan ni Clara. kasta ka di tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka? Asidig lang ni Clara. Ngamjak may masarong karan. Anya nga tante kasasahad na iti anak mi. Isu nga rod ako nagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanday to'y apo ko. Uwan nga rod, auntie. Ay, sigurado ang maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan at iputot na. Ay, no mabalin la ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon. Ipantayo ko ma. Kumanga rod, auntie. Ngam saan mat amabalin. Pinicture ko mat kit di. Isulaang ti ipakitak madamdama. Ay, anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na, tiputot na. Oh, adto'y manong Rendon. Gitaam day tiladawan ti putot mo. Iso day tante anak ko. Uwan, gitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya, kat kumustang dagiti aginak ating ko. Nasaya at lata. Imbaglaangan tada ni Nana Ising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko, numapan ka man ni Jay. Ibagang nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Leve. Uwan, Nana. Wen, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo'n ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga rod takasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, ing kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Uwan, auntie. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit, kumustan tirik naman akaw. Nasayatin tatang. Mayadang kumuten ti may sasakak. Nasayat no kasta. Ado'y ti kawas mo. Agpalas ka. Tada sumangpet a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak a bisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wain, umay da ka kano sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kat, kumustang tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pay. Tamang isaga na kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wen, apay kiti na saan? Sige. Saklutan ni Baby Rendon Junior. Nag-cute magtanti anak ta. Wen, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladawan ti ragsak ko. Itatanak-itak ti anak ta. Agyaman ak nukasta. Clara,
Ada kaya't ko akid dawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nagpaayan. Amo ka nagkurang kada kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan nag. Ikanak ko may timaysa. Uwan na maudi akong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Katita, kaya't kung ay panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Anya ti sungbat ni Clara iti kidkidawan ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan, ti seryetay ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At ako makayat ko akit dawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nagpaayan. Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ken amo asaan akas ka rin na para kan ka apakawanan nak. Angin, ikanak kumapay ti maysa. Wano maudi akong daway. Rendon. Nagbabawi akong ti amin ngayon nararamid ko. Kaya't kung ipanagnak kada kayo dayta, apa nagbalbaliw ko. Impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka itibiyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat dagiti karkararag ko. At sapay la ko ma, tama ka amiris kan. Rendon, diyak mo noon niya tibagak itakan ka. Saan kang apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam nga awanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputam mo matabasol ko ti amin. No apay akas ti tinagbanagan ti ayan ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang ti saan. Clara, Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat kung ay panagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takderaklat ta dagiti sa patata. Idi nagkalaysata. agyamanak. Ikarik nga ramidak ti amin. Ipariknak kada kayo ti panagbalbaliw ko. Ay na, kasta nagaro ti nagsaritaan nyo Manang Clara. Manong, Saan mat, ading ko? Si kakit di mat. Oh, anya. Naisagana yung kadin kanitatang ti makanapagsasangwan tayo? uwan Manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kadin ko, ha? Ala, mapantayo niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige, yag mo nga roda ni baby. Tasya kung timangubakan ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang. Man ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pagan ano da ka pa ilang asubyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputan na singpait, man nakaawat kan napakumbaba. Pagbababoyak na iti nararamid ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Gaurayawan sirbik nga asawa ka nama. Ket naklundaklat na iti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak kao? Isong ay bagbagakan ka ang agpaimbag ka iti hostaw. Iti kasta, masulnitam tinagkurangam iti pamilyam.
Uwan tatang. Aramidag ti amin para kadakwada. Ada pa'y matbasit ng urong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa'y laabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma, iti kasta, ada kabukbukudan tayo balay. Oray basit, tinapatag at ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas na tinapanunot mo. Uwan nga rod, no hindi pala kumakalkalpas ti kalay sata. Amang ano daksalan ti balay tayo ita. Ha? Nadyak kumanagar-aramid iti may kaniwas. Hindi pala kumangad tayo. Ay, saan aday tati kayat ko asawen ha? Di ko nag, pagyamanak, tanapanunot mo day taabanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Anti ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray, basit lang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamat ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isunto nga agimbag ti sakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan ak unay para kada kayo. Agyaman ako nay, auntie. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Ada aklat ta nakasuporta kada kayo. Uday tati plano yo, ay kat nasaya at rin down. Uwan tatang, parugyak, apa man na maimbaganak iti usto. No saklamay sa, uray saan kayo kumanalumasin iti pagyanan. Tawan mo't latikan kadwami kiniading mo alebi dito'y balay. Ang nasaya at mait, tapno amoyo ti addaken awan iti pagtaingan yaw. Tatang, Ken maysa, si Katyama. Amom dagiti banag apagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, no anyaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidan. Tanulumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. uwan tatang, agyaman akunay kada kayo. Gaputa ka na yun dak abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamot Gayam Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos laeng. Siga ngay, kumusta ka moten? Kaslag may saka anak itsyendaan. Apay, tikayan ayat mo ngay. Sino tidakdakamatan? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan ang nag-break kami. Anya? Awan gayam. Kumusta mo to ni Rendon? Agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timbaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babay na rin dyan babae. Ibaga na pa'y laeng apa kumustaan ka kano. Sipod pa'y, awan babay na day jay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugali na kan ni Clara. Siga pa'y lati makamu iti anak ta, ha? Mapanak ija ili ita. Ha? Ada ngamin kurang ang materyales. Iso mapan kami kani Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod. Mapanak iti pagkatangan iti karni. Nagumatang ang iti sidaan. Rendon? Ah, Beverly? Juan, siya ka Rod. Kumusta kan? Naimbagan ka matgaya man, honey. Di nakawawagan iti honey. Ang mga nadamakan nakababayin. Diyak lang pagarok nga agsarak ka manan. Rendon, ada ko makayat kung maibagakan ka.
Numayat ka. Mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayong sa anak nga interesado noon yaman ti ibagang. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat lang bailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Noon niya ak idi. Nagbalbaliw ang itan para iti pamilya ko. Apay kasta tilangam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa, awan da ito'y bakat. Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malaganan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo't kanday siya babae? Diyan ka mo. Sana nga interesado ang mga mo. Noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan. Pampanunutak lang. Asapay lang ko ma. Tanalawag kan kuha na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para ka na kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iji palengke, Manang Clara? Wen kano, isumot ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdaddadaal iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mga min ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimad, kan kabailan na a paggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di? Wan, Manang. Isu a pagyamanak laengan, ta saan nga isutiin kalaysa ni Manong ko. Levi. Tano dayjay ti intuloy ni Manong? Amangan numatay laang ni Manong ko iti konsumisyon. Anya? Ay na, maragsakan na unay bakat. Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamit na. Wen nga rod. Nagbiit. Pampanunutak nga rod bakat. Ipablestan da ti balay. Tapno makaakartay matan. Wala. Mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rodan ti blessing na. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayaw, anak kaw. Tatang, Nalpasan da ito'y balayaw. uwan nga rod. Nagbiit tatang. Kahit, kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw? Pagsaritaan mi pa'y dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbita talaga. Kasta Amin abanag, basit man wenno dakkel, pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga rod no kaanaw, tapno awisag tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan na road, tamakitak mo ti panagbalbaliw ni Rendon abalayan. Way nabalayan, manipo di na disgrasya. Ijay mo ito na nakaamirais. Kasta ka day. Ang di mo kunaan nga imbaglangan ta na disgrasya abalayan. Iso nga rod ti kunak. Ay, si kakit di mo't abalayan. Naira na laang mo't siguro akas jay tinapasamak Wen siguro. Kahit sapay la ko mga raw, tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw na. Ay na, maragsakan na unay para kada kayo, Clara, kan Rendon. Agyaman ak unay, anti ising. Agyaman kami, auntie. Nagmayat ti pa nakarami to'y balayo. Wen nga raw da balayan. Mayat, gaputa plinano da na imbag. Nasaya at garod no kasta. Ay, sapay lang kumatagtultulo yun dayo na. Amin a plano yo. Pagtungtungan yo nga agasawa. Wen anti. Nakasaganan dagiti makan. Mapantayo amin ija kusina. Tamangan tayon. Way, nanakaw.
Ay na, dayto yung ti kararagsakan na pa sa tibiyag ko. Bakit? Ha? Ti makadwa kayo iti anak ta, iti bukod tayo pagtaingan. Kasta akmat lakay. Ay na, naragsakak. Gapo iti laksid, dagiti panubok iti biyag ta, kat nabaulan ta. Agyaman ako na, Clara. Gapo iti kinapakumbabam. Ken, kinaman nakaawat mo. Nasayat lata tinagtungpalan ta. Nga oray ado dagiti inararamid ko abidot. Asaan mo't na makatulong iti panagden nata. Awan anyaman nga, Rendon. Gapo day ta iti sapata at tinakdarak. Nga oray kaano man, sa anak to asumuko. Agyamanak, Clara. Ikarik. Daytoyen ti baro apang rugyan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Sapata. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan.